Kumsang ni somni le pahni July ni somni le pakhat ania Rainbow Mizo Channel thirtu zongjong te chibai kanbuk le thau achau Russia in Ukraine arun nuwa hian Russian President Vladimir Putin chungchanga hian thu thanglengvel atam hlemaya Mizo social media hrang-hranga po mutur aom nual boka President Vladimir Putin hi Hrisel launa lian tak mai nei le kansar natna nei hiala soi ania mase hetianga thulengvel aom nuwa hian President Vladimir Putin hian mipui ma in lanna voitam tak alo nei towa voin jing lampang dar kole minute somli panga vela khan BBC han report dan chuan Russia ramchunga US Iowa ambassador nina lochal rang to tule US CIA director nina chalmek tu William Burns chuan Russian President Vladimir Putin hi Hrisel na lama har satna anei tile a Hrisel na din mun a thalo hle ni ti te kansar natna avai anga soite hi thufin fialo le intelligence agency hrang te point annem he thailo thilani tin asoi chuaka CIA chief William Burns hian asoi zeldan chuan tunhai chhuwa hian intelligence agency hrang ten annem he po nilemlo confirm thai silo media hrang ten thu an thedar hi atam hlea Central Investigation Agencies tele Federal Bureau Investigation tele intelligence agency hrang te inthun khomna tanga thu kanton danin Russian President Vladimir Putin hi Hrisel na thalawani ti hi thu Belgian dollar ania ama hi kumsam sari mi ani towa ataksa hian harsat na le natna te po thleng thai chu ani ngeya kansar natna thleng po in vei thai din muna chance chu anei ngeya amaro chu intelligence agency te chuan evidence finfiana engma mutur kan nei lawa chui chian na engma kan nei lo boka media tam tak ten an puan zarang hian President Vladimir Putin hi Hrisel na lama harsat na nei intelligence agency chuan kan khrelawa Hrisel na thatak na in tuna hian dam takin awmani tin asoi chuaka Siberia a Hrisel lo na wangin anupui fanau ta chu da ran ani ti tele Siberia ramchunga hian damdoina amangai po hi enkol alo ni to ti te a doctor ten kansar natna avaya wangin englai po in anvil rangani tia media hrang ten thu chu an siam hi thu Belgian dollar dot thu ania fiam thuang chawangai ani tin asoi chuaka CIA chief William Burns hian he thu apon zarol hian hei hian President Vladimir Putin hi tilom ka tumtina akok lawa adin mundik takhi khovel hriata kanpuang zarani tin asoya aro reldan le foreign policy hakalpui dante Ukraine ramchunga achet danjong te ro hi chu US le kaingai po hian kandau dala chuwang chuan US hian Ukraine tranpuina turin ral thuam thanem tham tak mai chu thonlu le anidona US chuan hei hi apom towa Ukraine tranpuina tura ral thuam kan thonlu tur ta jinga hian long range weapon tia ansai thin mun hlajok kap thai ral thuam hlom tak ta chu enge mozat atel le donani tin voin khan thu chu asiamani heti rol hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan thu chu asiam veboka Russian military ten kan focus berle Ukraine ramchunga beipui kan thakna mun ber chu Eastern Ukraine kan target hun chung hian hun reilo te chau ao to dona chumi nuwa chuan enge thlengdon ti hi khovel hian amhudona ni tin apuang zara he thu apuan hian omjia thui tak nain media te chuan ansoya Moscow hian ralrel dan hlom tak mai chu siamin aral thuam hlom le chakjok tenen Western ramhrang telaka hian pressure na tak mai apedonia angaya Russian media RIA Novosti report anpek dan chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian he thu asoyawang hian Ukraine ramchunga Russia in special military operation akalpui mek chu boruak danglam taka inthak thangin Moscow chuan Western ramhrang telaka hian indona apuang maidon nia an ngai thu an soibok Interfax News Agency chuan hemi chungchang hi an report dan chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov thusoi awang hian khovel hi aral trita hleni tin an reporta Russia hian Ukraine chau hi targeta nei tolowin Ukraine ramchunga ralthum supply to Western ramhrang ta chu targeta nain anlaka hian indona apuang maidon ang viawani tin an soibok analyst tele war expert ten media hranga an soidan chuan
hetiang hian Russia hian mala nei chuan western ramsang sang laka hian indona apon hun chu khovela hian indo pui panni na aya neplo indona rap thak tak chu a chuak ngai dona hei hian khovel pum puya indona indo pui pathum na hi chok chuak phachia lo ma sela indo pui panni na ai khan khovel hian a chiat puina sa hle dona ni ti in an reporta Russia chuan athurwal pui tur ramsang sang ta chu tuna hian a min mek towa chung athurwal pui tura abiak that bik ta chu ama tanga alotran pui photo thin le nuclear warhead nei ramte ania North Korea chu langsar taka aronin phauchuaka heti rual hian North Korea nena in thian thatak mai Russia nen po tho ho na thuthlung thatak lo nei to China chu lian takin ain rol ngai rin ani boka Iran hi nuclear warhead nei velo ramjinga chuan khovela ramhlom tak mai le Arab League member ramjinga po sumle pailama hausaber ta jinga mi ania Arab League member ho jongjong control thai tu ani wangin Russia lama Iran hi atang ngai turangai ania chuti rol chuan US le western ramsang sang tenen hian nuclear deal chungchanga in biakna han kalpui meka Iran hian an nuclear program chu tluang takle amma aya chakzoka kalpui thai hi anthil du ber ani wangin chu wangin western ramsang sang trangrol pol te hi anu chon ngambik lo mai thai ni ti in an soya Iran hi tuilai rapa om turangai ani deu bok ani heti rol hian China chuan langsar takin Russia hi athopa wangin India tan hian Russia nge an thopanga western trangrol polte ti chu thutluk na siam har tak ani don ani tin analyst thren khatte chuan an soi boka India tan chuan an thren omram China ina anek rang chunga Russia lamatranga amhel malian ber China nena tho ho chu thil har satak ani donin an thria chuti rol chuan Russia do dal zonga ronding chok tur hian Russia nen in thian thatna le military lama inrem na te ral thuam lama inrem na chikrang krangte sumdon na konga po inrem na thui tak anlo nei to wangin Russia do dal hian ading chuak lo mai thaya India chu tuilai rapa om turangai ani ti in an soibok heiba ka hian analyst le war expert ten soi hona discussion anaina hian ramsang sang ta jinga hetianga tuilai rapa om tura an ngai hi an tam hlea heiwang hian indo pui pathum na chu hebo ruak hian achok chuak phak lawin an ringa mase indo pui panhi na ai khan chuan ral thuam lama khovel hi nasataka halo than to wangin nuclear warhead pakhat ringot point khovel boruak athak thleng danglam nasat thai zia chutin khovela indo pui hom to jongjong chuan indo na rap thak berle khovelin ator ber ani tho don ani tin an soibok ani Al Jazeera point vain chama dar kovela khan Russian foreign minister Sergei Lavrov thusai chungchang hi anron sai chuak ve boka Al Jazeera hian report an pek dan chuan Russian foreign minister Sergei Lavrov hian Ukraine ramchunga Eastern Donbass region ringot hi kan focus le kan goal ani to don lawa Russian military ta chuan kan goal kan thak thleng dona Russia ramchunga Southern le Eastern Ukraine jongjong ta chu apumpuin Russia chuan targeta anai mai thayani tin apuanga kumin kumsang hi somni panhi March tha inrem na turatana proposal kan the chuakha Ukraine hian inbiak na manga apom du ni chuan mitam tak thina le hliaman torna rap thak tak tak te hi ti top mai thai ania chu tur chuan Ukraine hian Russia nena he indona hi atop thaina tur le he chiada thleng mek ti top na tur hian inbiak na turatana kong kan hon hi anpom tur ania anpom lo ani chuan Ukraine ramchunga kan gol chu thak thlengin Southern Ukraine rambung thran chimlam pangtele Eastern Ukraine khothlang lampang jongjong ta chu Russian sipai ta chuan focus bera an nei chunjom mai donani ati Russian sipai ta chuan tuna hian Donetsk People Republic tele Luhansk People Republic te chenna mun chau hi focus lian bera kan nei ania masa Ukraine hian kan proposal hi anpom du lawani chuan Southern Ukraine le Eastern Ukraine pumpui hi Russian sipai tan focus sa an nei chunjom dona an target lian berta jingami ani chhoto chuan tuna indona kalmek Luhansk region le Donetsk region chung ringota indona nen hian chuan thil khrangdai ani to dona Ukraine hian nasatakin hantur donani ati Al Jazeera hian an report zeldan chuan Moscow hian heichau hi athil tum ani don lawa
Ukraine ram chunga kan gol zongjong hi kan ti hlot lin zoa ama kan thil tum nimialo kan military te hian gol dang le target dang hi an nei chunjam mai thayani tin asoi jui bokani antia hetianga Sergei Lavrov Russian Foreign Minister in thucha asoi na chan hi US in thuchua asiam nu loka ania Moscow malak dan le Ukraine ram chunga indona akalpui dan hian sain lian tak mai an hut chia United States chuan hei hi chiang takin amua Moscow hian Donbass region a ringot nilo Ukraine territory pumpui hi sipai thachakna mangalaka annex atumani tin ansoya chu anrambung thran chunga rin luatum tia ansoina ani hethu United States of America in apuan hi chanlen na turin Russian Foreign Minister hian hethu cha hi asoyani tin an report boka Masre Russian Foreign Minister in biak na chungchang asoi hi Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan changlet ve ngalin Russia in diplomacy hakalpui dan chu Ukraine chuan apom theilowa in biak tura rodna sang anei tepo kanram min chu sak tura rodna vek ani wangin hei hi Ukraine chuan apom don lawa tiluina thila kanram petura minor luina ani wangin engin biak nama Russian en hian kan nei don lawa Ukraine chuan Russia in rodna anei zongjong hi Ukraine chuan tundin huna hian engin biak nama kalpui chia kan ngai lawa thisen tam tak luang chunga in biak na hian omzia anei thei ngai lawani ati heti lai hian European Commission President Ursula von der Leyen chuan Russia hian European Union te hi gas le energy supply chi sang manga min blackmail tumin malame kani tin apua Russia sarkar chuan tun thlasik lawam tura hian European Union member ram zongjong tanhena gas a deliver thin zongjong ta chu ti top vek turin ro manna anai me kani atia Russia ram chunga tranga Europe kaltlanga Nord Stream 1 gas pipeline manga supply anai thin zongjong ta chu ti top le ti tlem jok turin ro manna asiama President Vladimir Putin hian Nord Stream 1 pipeline hi Europe kaltlangin supply chunjum zel atum thu apon rolin he gas pipeline hi maintenance an khoi meka tuna hian gas pipeline kaldan phung ta chu thak thleng danglam ania ni som chunga tan he gas pipeline hi khar ani mek towa chu chuan chiang taka ayan tir chu Europe ram chunga hian Russia tranga gas pipeline lolut Nord Stream 1 gas pipeline hi thatak le tuang takin kal thai sa reng ania ni som chunga tana khoi danglam na an tho hian Europe khumol pui kaltlang sin mase European Union member ramtan hena hian an gas supply thin ta chu ti top ani lo poin atlem thayang ber pek antumani ti hei hian atilangani ati Al Jazeera hian han report chunjom zeldan chuan voin lama Russian Foreign Minister Lavrov an athu sai jongsong ta hi Russian President Vladimir Putin a thu sai jongsong tanen hian thuin kal tam tak aum toa Sergei Lavrov hi Russia ram chunga chuan politician senior takmai senior figure tia an sai thin ta jingami ania mase Russia in indona akalpui dan chu thak thlengin territorial trumps angin tuna hian trongkam hamhang chuaka chu rampakhat lak tumna ang ani antia February nisom nile palia Russian President Vladimir Putin hian thutluk na siama Ukraine ram chung chu harun tur thu hapon lai khan athil tumber le angol bernia asoi chu demilitarization le denazify ti kha athil tum le athu pui bernin asoya mase khathu apon rol khan Ukraine ram chunga Russian President Vladimir Putin an athil tum dik tak chu Ukraine sarkar hroi tu tele western ram sang ta chuan an hriat chian ema wangin an pom lawa an hnol thu an puang hala Russian President Vladimir Putin hian amma dai atrang towa Russia ram chunga a politics kheldan zongjong tele mi puiteril ru an hne na te a then om ram te jok te vau beta alam tanga asiam na zongjong a hian athil tum lian tak pakhat chu ramzau na hi ania tuna po hian Russian President Vladimir Putin hian indona akalpui dan hi Russia expansion tia soi thai ani towa manlaya khan lalte anlal hun lai khan lal khan thunei na top le thunei na pum hlum anaya chuta chuan indona po indona ralrel dan zongjong le anramin melma te an beidan tur le melma teram anlak dan tur ta chu
lal pakhat thun hnuaia awama engkim mai chu aruam manna vek ani thina ti chuan melma te kulte anruna ne na anchang ani chuan anram opchin chu anzauti na ania an melma teram chu anram chunga rin lutin anopna hnuaia anda zui te zel thina ne tin an reporta tuna Russian President Vladimir Putin hian Ukraine ram chunga indona akalpui dan po hi lalte lalhun laya indona ankalpui thindan imperial style war of expansion tin Al Jazeera hian voin khan an report ta mi mai bok ane Al Jazeera hian an soizel dan chuan manlai lalte hun laya ramzau na an thothin ang khan thokmek masela President Vladimir Putin chuan Ukraine territories Ukrainian rambung than thrang ta hi Russian sipaiten anlak chin le anop dan hnuaia anda to chin jong te po hi Russia ram chunga rin lu hi kantum lawani tin tun thleng chuan ala soirenga Russian sipaiten Ukraine capital Kyiv khopui lak tuma an beya lo chamna an mu nuwa khan Russia Defense Ministry chuan thu chua an siama he thu chua an siam hun hi March ni som ni le panga kha ania Kamituma Russian Defense Ministry in Tuchua Ansiam Kha Moscow in Special Military Operation Tia Ansoi hi Engang Chiange Ani Ti hi Ansoi Fia Voi Khatna Ania Kamituma Antuchua Khan Russia in Special Military Operation Ukraine Ramchunga Anaina Hian Kanthil Tumber Lenchuak Turin Ke Kanpen Todona Tuna Kan Focus Ber Turchu Kanthil Tum Ti Hlotlin Natur Kan Golchu Lenchua Anidona Liberation of Donbass Mission chu kan kalpui dona ne tin an puanga Donbass mipui cheng ta chu chan chuan na an thok don angin an soya ne tin Al Jazeera hian an reporta ti chuan thali chuangjat mai aliam nuwa Luhansk region chu an thunai na hnuaia an da theita ti chuan Donbass region an thil tum province pahni jinga province pakhat jok chu an hlen chuak tangeya Mase Russian sipai tatana mabak lom chu Donetsk province control vek hi anilea Mase chu thil hla takle tunmaya chuan thil thleng thai mai din huna po ading rilawani antia hei hi Russian Federation chuan chiang taka ahria tawang le ahmu chian ema wangin Donetsk province le Luhansk province a chau hian bei puithak tamai lawin mun thrang chu bei puithak na tan an mangta abik takin southern Zaporizhia region chunga bei pui an thlaka Kherson region chunga missile mangin nasatakin an bei boka Ukraine ramchung pumpuya an khopui thrang ta chu missile mangin an bei boka tichuan hetianga an chet dan milche hian Lavrov hian thucha asoi juita Lavrov thucha soi hi Russia in operation anai dan le Ukraine ramchunga indona akalpui dan thak thengna turlam anilawa Ukraine ramchunga hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov an athusayang chia hian Ukraine capital Kyiv khopui lak tuma an beya an hlo cham hnuwa khan Donbass region Donetsk province le Luhansk province ate insorbing turanga hanin soilain mun thranga bei pui an thak zuita hei hian Ukraine abarakhai tak emawangin Ukraine hian antur talani antia Russia le Ukraine hian sipai le ral thuampo anin nga hleilea Russian sipai ten Luhansk province le Donetsk province bei puithak turanga anin sei khan Ukraine sipai le ral thuam jongjong deu tho chu Donetsk le Luhansk province venghim turin tirlu anita mase Russia chuan chiang takabumin Kherson region te Zaporizhia region chunga chimlam panga tele Kherson region ate missile mangin bei pui an thak zuya Ukraine khopui thrang an bei taboka Russian sipai te chet dan danglam tak maile an thu chuanena in millo takawang hian Ukraine sipai ta chuan harsatna an to phata Luhansk le Donetsk province Ukraine sipai te anin sorbing lain rampum pui huap deu thoin Russian sipai ta chuan khopui tam tak chu missile manga an bai zui ta ka wangin olsam tak takin khopui engemozat chu an latani antibok Al Jazeera hian Ukraine ramchunga thil thlendan atiratranga lo chui thrin tu think tank ten nitina thil thlendan update an nei dana tangpon Russia hian athil tumber le Russia in Ukraine ramchunga chet athodan jongjong hi chu territorial ambition anti Russia ramzawa anram ro puina choilen chu Donbass region bei pui thak turanga an puanna phena hian aom rangani tin an report boka mase hetianga lalte an lal hunlaya ramle ram anin runanga Russia in sipai thachakna manga athenom ram
Ukraine aram chunga lak lu vek tuma abai na hi US le athurol pui ramsang sangte Western trangrol polte chuan andu lo wang le tunlai khovel anga chuan hetiang anga ramin chu sakna hi om thei to lo tur anga an ngai laya man laya laltelal hun laya indona an kalpui dan thin anga Russia in indona chu imperial style a kalpui ta ka wang le ramzau na a tho zui ta ka wang hian Europe khomol pui ramsang tele US ngai tan po hian thil hlom tak ania hei wang hian Ukraine hi an tran pui lo thei talawa Russia laka Ukraine ven him na tur le Ukraine sepai te tran pui na turin ral thum tam tak chu Western ramsang tele US chuan an thon lut ta ni tin Al Jazeera hian an soi fia boka ma se heng Western countries housing a hian United Kingdom le US chu Russia hian athur bing bara atang ta Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hi voina media ten an kom chun jomna Lavrov hian asaidan chuan heng rampani US le United Kingdom ta hian Ukraine ramchunga special military operation hi andu tok lowa real war anti indona dik tak chu cho chua hi andua Russia le European countries laka hian indona lian tham tak cho chua hi anthil du berani tin asoi zui ngala voina Lavrov hian media te na ahril zui zeldan chuan US chuan Ukraine nena Russia kanin biakna tura hian kanram lak chen chungchanga po hian inram na tura in biakna kalpui thai ani lain US chuan in biakna kongjong jong ta chu atikhir khan zo veka hei wang hian mitam takin antor phani ati Ukraine sarkar hian Russia laka hian ti thai anei lo zia chu chiang takin ain ria ma se US le athurwal pui ramsang ta hian an fui porawangin mindo dal zongin Ukraine chuan ke apen luizela ral thuam manga tanpuina tam tak anthon luta tuna phai chuan ral thuam anthon lu hi atam to in antipung na sa hleboka hei hi risky sang tak mai ania an kongzo hi an chiang lawani tin Lavrov chuan asoibok hetianga inpu ton nakara hian Al Jazeera hian uluk taka an chui chian na voin lama anti chuatranga alandan hi chuan Russia hian ramzau na tho atuma US le athurwal pui ramsang ta hian Ukraine hi Russia in alak mai chuan US le Western ramzongjong te tan hian security thila himlo tak din huna andin theita ka wangin danina phalchina ral thuam mangin Ukraine hi antran puita ni in an thu chua tang hian chuan alanga voin khan European Union chuan thu chua an siama around sarina avoi sarina tan Russia laka hian European Union chuan hrek na an kalpuile donani ti an pungjar le tabok ani hebaka hian US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Ukraine rama thilthlen dan chungchang chu uluk taka soi ho turin an thurwal pui ramsang tanen meeting an nei zo nuwa voina khan thu chua asiama tundin muna Ukraine kantran puina tur nunung ber chu high mobility artillery rocket system HIMARS chu Ukraine sipaite tranpuina turin pali thonlu anile donani tin apuang leta US Joint Chief of Staff Chairman Ninachal Mektu General Mark Milley chuan Ukraine hian Donbass region ringot hi an chantur anilawa Russian force ta hian Ukraine rampum pui hi lak tumin an bayani anral rel dana tang hian chu chiang takin alangani ati US chuan voina report an pek danin an hriat thaichina Russian sipai singkhat sanga vel chu February ni somni le paliatranga Ukraine anruna tang khan Ukraine sipai tan an thattoa heti rual hian Russia in Ukraine runa wanga indona chuak meka hian Ukraine me pui sang tam takin nunna an chantoa mi maktadoi tam tak ta chu anom na mun chua sanin khopui danga te an tlan chia ramdanga mitam tak an tlan cheboka hengmi te thiar chuan na le an kal kong tur ven him chu Ukraine sipai te tan hian thil hau tak ani boka mase Russian sipai te chuan indona chuana mun le ram an lua turatana an du chin conflict area mi ta chau mi puite an thiar chuak thunga chungmi ta chu Ukraine khothang lampang le Ukraine chimthang lampanga indona achua mek na mun le Russian sipai ten anop chunga mi ta hi an nia Moscow in thu chua Asia mang hian heng anop chin chunga tang hian mi pui hi an soyang zat che hi an thiar chuak em ti hi engma fin fia thai ani lawani tin Al Jazeera chuan an report bok ani tuntruma chanchin thar kandon report hi thu atam deuh leka
ataka anchet na lam atam vak lo wangin kan chanchin thermil hi thalak te ronda remchang chia lo awm hloma wangin thalak hlui te kan ronda hloma thir tu tele ngai thatu jong jong ten in hriat thiam kan dei sei ani voin chun dar som pakhat vela Al Jazeera in report annaya chuan Ukraine ram chunga Donetsk region chunga Russian sipai ta chuan beipui anthlaka Donetsk region chunga khopui tam tak ta chu Russian sipai ta hian missile mangin anbeya hetianga Russian sipai ten Donetsk region chunga missile le rocket manga beipui anthlakna hian Donetsk region chunga school pani chu Russian sipai ta hian anbom darvekani ti an reporta Russian sipai ta hian Donetsk region chunga school pani anbom chiat baka hian Kramatorsk khopui chunga school chu voina vekhan Russian sipai ta hian anbom chia Konstantinivka khuwa Russian sipai ten missile manga anbeina sikul pakhat chu bom chiat ani boka Pavlo Kirilenko chuan telegram lama thucha asaina heng school an bom chiat te hi luatlak ani tolowa sakthat le tlak po nilawin atlu sabvekani ati Russian sipai te voinan chetna hian Torex khuawela mimal in civil mi te chena mun chu Russian sipai te hian nasatakin an bom chia heta chetna thlenga hian nunna chan le thile liam information engma don alani rilawa engtiangin nge chiatna athlen hi hriat thei alani lawani atibok voin July nisom nile pakata hian Russian sipai te le Ukraine sipai te anin dona satna mun ta chu Severodonetsk khopuya nasataka in beina athlenga Luhansk province chung mun sang in beina athlen baka Donetsk region chunga nasatakin in kana athleng boka Kharkiv region chung khothang lampanga Russian sipai te hian advance force te anron tirluta mase Ukraine sipai ten lodang letin in kana nasatak mai mun ni vela athlenga helai muna hian chiatna athleng na salea thingtang khuwa mun than khata te in kana athleng boka Kharkiv khopui hi Russian sipai ta chuan an control na hnuai da tumin nasatakin anron baitrina mase tunthleng chuan Ukraine sipai ta hian Kharkiv khopui pumpui hual hian Kharkiv khopui hi anlaveng him thaya khothang lampanga tanga Russian sipai ten beipui anron thak thin na po Ukraine sipai ta hian an met mit thaijela voina hian Kharkiv khopui khothang lampanga hian inka na achuana mun sang nunna chan engem muza tanoma mase tundin muna chuan engza chenge thiti hi report thai alani rilo ane war expert te analyst le US Army top general in asoyang deu khan Ukraine chimlampang muntam taka Russian sipai ta chuan voin khan beipui anthak boka mase Ukraine sipai te point beipui anthaka counter offensive operation annaya wangin Mykolaiv region chungle Kherson region chung region pani inkar ain rina vela hian nasataka inkana athleng boka rampani sipai te hi enge andin munti chiang takin helai muna hian report thai ani rilawa Ukraine sipai te hi counter tu jok lodang chat tu jok anni wangle offensive operation an bai telawangin Russian sipai te hi annek na hlea Kherson khopui Russian sipai ten anopna tang hian Ukraine sipai te chuan lakir le tumin ma anla settlement tam tak chu Kherson region chunga hian Russian sipai te laka Ukraine sipai te hian anlakir toa mase Ukraine sipai te hian Luhansk province le Donetsk province vela hian ma anson zela wangin Ukraine sipai te hi helai muna insorbing tur hian ti annia mase anin kulna mun Dnipro khopui te Kremenchuk khopui te Izum khopui te le Zaporizhia khopui te chu Russian sipai te hian ralhla takatangin bom mangin anron baitrina wangin civil mi tam takin antura Luhansk province le Donetsk province te venghim tur hian mipuiten antorna satema wangin Ukraine sipai te hian harsatna anto pha mase voina chuan alelam lelam hian mason thailawin ralthuam om khau pui mai rocket system mangin anin dang chatton veve niin Al Jazeera chuan an report bok ani Interfax News Agency chuan an report danin longcholna khopui Odessa khopui hnai taka Russian sipai ten offensive operation anai na chu Ukraine sipai ta chuan lodang chatin Odessa khopui le achevel jongjong atang hian Russian sipai ta chu chua vek ani tin an report bok ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite ania kan soita kang khan thu atam ema wangin amil thalak te kan ron ta theilowa
kan video lo thir tu le ngai thatu zong zong te hriat thiam na kan han ngen non le ane ti chuan Rainbow Mizo channel a hian dam takin chanchin thar dang nen kan in tong le thau donia